Shubor nakaslem jong unong san hima. Kum shibenta ban ai jing im bat penjer ngambiang ya ulum wurto. Ubade ulum kentang bat jaka le niam le rukom jongkara nongpo. Ki henyo kur bakan thop ye ki lingdo asat, lingdo bishar, singkli, nongmale, marai sangot, marai pator, lapang, lembat ke jing snok ti lang jong ki wei de ki seng. Menta kesini ki lapan long ya ke jing thong ye ki jat dieng bat ki so ba pher ki bala palat arpho hajar ten rai. Kate ke jing thong sembai dieng bat ki so ba pher ha ute ulum kentang da ki te ki kur ki bade khmi ya kara nongpo kalong ru kum shibenta ke jing rakhi ya kasini kerpang ban penne pensa ya kami mariang saudong saukun bat khamtam ban penlong ya kate ke jaka kum kadak kabadap da ki jing im ba pher habayo banikren bat u paid replin lapang ubade u longman mansan babat ya kakardan korkun jongkara nongpo ulayat hu bakani ke jing thung ye ki dieng bat ki so ki balakot daki hajar tenrai ha uni ulum murto kadai kum shibenta ban penjer ngambiang ya uni ulum ubalas dang ban selen naka jingpom pathar jongki patba ye ki dieng kisit ulo ong ru baka jing thung ye ki dieng ha kani ka klaw kalong ru ban penyo biang ya kale air ka bakhot ka bapangat bat kan long kum kanok sai ki pateng ki ban sawan na kaliang uba John Rambai ubala jit dakarat ban long kum unong pet nong khmi jong te ulum ulay thu banadu bola shimti ya katika kam mentala jan sau snem kenti ulayo ban thung deki hajar tenrai ki jat dieng ki pher ki balas dang ban he ban san hapo ute ulum murto haga ju kopor uba John Rambai ula bu ru ka jingkentu shakipat ba ki balet kai pangat bat shongkai ha ute ulum bakim dei satya ban le khlem akor ban bread klumar ki bilor ki plastik ki bapenjabo ya kamariang hinrei bakin burom bat le khod le suba knang bakate ki jing itana jong kate kan yai ne pateng la pateng Ting satay ro tigi. Hai la saus nem ngala don hong ulum ko mu tau ker te ker ne ka ulum jong rai nong ko ti menta sni ngadak ba jing kemen nama kombo tio I uslap ulawan la lai sni menta ngi dong jing shit ko sa kai ban ne kan nong ko jongi te une ulum ha kini ki saus nem haba ngala don hang ne ngala bu I kenong tray ngala puson bhai ne ulum nganne kumno ya une ulum ba kan wan biang kata ka flora and fauna ti ba ngi tip na kiru hindai te ngalap ya ka we ka joint action committee ha ka hing jongi na email ba ayanga pa jonga ba kirang ba right ki berim ki laseng ya ka we ka joint action committee of lumwarto kemut ha ka bor ka berit jongki hosna ata hunyo padon JCB ko ha ka juk mentamo kila ya le pan ya prelang ke sarkar ni funding hangne hai bor berit te kimla namarmo ka juk min swap menta ka pher te ngapa nguna pa juk kemen bah kini ki south nem kile ini giding adem jonga la kumno hangne giding Tukan hadu sau hajar hajar tenrai di bangala bantin la sau nem menta ka snipat kan hadu arpo hajar tenrai bala poi na di department bakat di bala no senyang ka konsep hi hau ulum menta kalong kita ki sim ru ki sim ki bangawan ra na po ridakar ngalawa hakini ki diem te ngakwa bai kani ka jaka kan kelakum ka bird watching area nganda kwa ya makin pa di sini makin pa di huleng akane gelum saji tu kana kalau kita muswa ketan kita akan king hinga terpat lang di pajba bagnes dok kin bawan kai hule ulum bakin ni berat plastik bener bilor kadang kani ka giat kemudian ke dustbin bakin lan ka biang bakin tak kumar ke tuntung
bat mentara ski mitung ru yaki medicinal plan hau ne ulum bagi kabirat kidio yaki medicinal plan kumba arto hajar tenrai minum la mentara ski baru si benai menta arto hajar tenrai ni pendak hau ne ulum arto hajar tenrai bunjak kijing so kijing simpiu kidiak day bat kamariang banlong sedang mutaka paradise yang akan mengkok dari kita. Surat untuk parat ini kalau penong ya jangan mereka tinggal motor bagi kita Islam apa kalau teman di mentrai sedang bagi mentang yang but dan kalau kalau teman juga kuat net ka orang ini menong sulen bagi itu ini kuat menang ini kikun para pasai hadir nabut kena tahu berjalan bani ya kata besar bah ni kun ni nak mesti kamran kena usaha berkeliling buat punya pasar kalau yang orang yang ngam tu hari dia bagi thungdi kena sini kali ya ini lagi aku buat tak aja oh jangan lain mah Cuba baca sendiri. Tiba. Itu di kalong berpenjengam ini di rumah selen bersikap berhenti berak. Tapi Iwan kai sini lu mioler ini Yusuf dan tak isip bah. Dia minta ketika ini kalong kepai berpen ya dia penjengam kaler ke makoi after kia yuin bat ke bensawan menbut. Benkai senulun mengasai lagi. Seng balang ini dekat nam ta berdek pesa ya kamariang nang makalong kecing toy nam ta kipun pateng bat jong kari kecak kari ni tang ning tin ai blei bengai kitbok ya kara ya pur baki nang yale lo ne pesa ini belum ubah pengat balap ni ya ka baru dia kesuar penempok mencuru kalong kita win ulum makso ubala berwan long ya kata ka cakap pitkai Kaba hilak beni kendiang ya kesuatan kuat berkuih-kuih ki cakap. Tang ni kitin boleh sebun, do boleh nong dekat.